نه دیاربون و کرد حسین چاتککاش. دم دوگهره، دنیا دوگهره، روشا سیاسی دنیای دوگهره، سینورین دولتان این سیاسی دوگهرن، ریوبرین دولتا ده شوکی ده سرو بنود بن. هر تشت باوه که لزو بز و لبر چوان پکده، لورا مروف نکاره جبو سبر روژه تغمینن برفره بگه. جبر کنه دیاربونه که پرمزن در روژا میا ایرو دهیه. به تایبتی جه روشلاتا ناوین دناوین داوین دیاربونه دهیه. لالیه که هزین ناو دولتی لوی هریم دخوازن پلان و پروژه این خوین دستلاتاریه پیک بینن جبو ویجی جارنام به اسلام رادیکال را دخبتن جارنان جی به دیکتاتورین هریمی رل هفدکن. لالیه دنجی جهادیست و چتین ولاتین جدا بری خودانه وی هریمی. ظلم و زورداری خواه لدیجی گلین هریمی دمشینن. هلبت فیه که بدستین دولتین وکی ترکیه و ایران دکن. به هولدان اسرائیل ایران دروی وان پلانان و پروژین لسر روشلاتا ناوین ما و ترکیه یا حتی مهک بریجی در روشلاتا ناوین ده ترول و میسیوناوی نمایی ایرو به خودی در کتنا چتین خواه رول و میسیونا ایران یا بری به دست خستیه. لورا لدیجی کردان شریمان و نمانی دایه دست بکرن. جبوک و روژاوای کردستانی نبه خودی ستاتو لالیه که دیپلوماسی دمشینه لالیه دنجی بری خواه و چتین خواه در روژاوا. تاوی رژیما اساد هلوشیا و جگلک هیلان و شر لسوریه راوستیا جی دولتا ترک و چتین و به همو هزا خواه ایریش روژاوای کردستانی دکن. هر وها دا استا هری جورده گفن تونه کرن و قرکرنه لروژاوا دکن و دوزا چک بردانه لکردان دکن. بگومان تشتا جوان وره و تخصیر نکن لباله دوی ام چه بکن. به وی روشا کاوتیک و تیکلدار لباکور کردستانی جی پیواجوه که نو دست بکریه. ریوبرین دولتا ترک باسا خوشک و براتیا کرد و ترکان دکن. بیشت 4 سالان هشتین کدام پارتی به بریز عبدالله اوچلان را هفدیتنه بکه. تاوی که هفدیتن پیکتین و بحث اشتیا دناو برا کرد و ترکان دته کرن جی جواکا کرد به گمان نزیکی وی پیواجویانو دبه. به گمان گلک سدمین وی اکی هنه و جخوا کرد دزانن که بخت رومه تنه. چاوکو ایرو پارتیین سیاسیین دولتا ترک جبر برجواندین دولتا خواه تولوی پیواجویانو دبن و لسر کنسسوسا دولتی همان گوتنان دبیجن و ده همان دمی ده دکارن ده چارچوه تونه کرن و بیستا تویشتنا کردان ده همو پارتیین دولتا ترک همان تشتان بکن و ببیجن. جخوا بسالین دو دریجه که پارتیین ترک لدیجی کردان پولیتیقاین قرکرنه به هفره دمشینن. لورا دوی ام کرد جه همو پیواجویندن جداتر و بالدارتر تف بگرن و نکوین نافدک و دولابین پیمانا ترکیتیه. تونکرن و بیستا توهشتنا کردان آرمانجا دولتا ترک اثرکیه. اف کنسسوسه که ماینده یا پیمانا ترکیتیه. جبو ویه که پیک بینن لآلیه که بحثا آشتیا کرد و ترکان دکن لآلیه دنگفان لکردان دکن. گلو دوی سردما تولهو و کاوتیک ده کرد چاوا چکان بردن. دوی به دیار کرن که دو پیواجوی شر دنیای سیمین گل هر دورا دنیای کمکجین مزن پیکتین ده چک بردان کردان خواه کشتنه. به گمان کرد شر نخوازن لینه پیکانه که سر خواه بدن بر کریجی. کسین آشتی دخوازن دوی لهمبری کردان چکان بکار نینن دا که کردجی لهمبری وان چکان بکار نینن. لسر مسئله هجی حاکان فیدان دبیجه دوی سوریه پارچه نبه. و ریخستنین تروریست لور نمینن. بگمان وان گوتنان جبو کردان و ریخستنین کردی دبیجه. هگه نجبر کردان بویا و به هتا شیره تکلی ندانی با گو هتا شو سروکی و جولانی دلسته تروریستا ترکیه بخواده یجی. لگوری وی دوی کرد هرن و چکین خود تسلیم کجرین خوا بکن. بریا هر تشتی دوی دولتا ترک و چتین وی لهمبر روژاوای کردستانی چکان برده. هگه اووی که بکنی وی دمی دکارن بحثا چک بردانا کردانجی بکن. نخواه نپیکانه که دوی روشا کاوتیکا دنیای و روشلاتا ناوینده کرد چکین خواه تسلیم هزین بردایی بکن. جبر گله هاویر دوره کرد و کردستانی شر هگمونیایی گرده به. دولتن در دورا کرد و کردستانی جی شوری خواه لحف کشاندنا هر واحی زن نافخوایی جی پلان و پروژین خواه در دورا روشلاتا ناوین خستنه مریتی. ویجا کرد و چوا چکان بردن و خواه بهیلن بهیویا وجدان و اخلاق داگرکر و برماین داعشه و. لسوریه پیواجوه که نو دست بکریه که برماین داعش و القاعده لسر کارن. داعشا که 10 سال بری سر مروین سویل جده کر ایرو بدل و قراواتان در دکوین پیشیا مروواهیه.
çawa ku îro li tevaya Sûriyeyê Alewîyan dikujin wê sibê Kurdên bêparastin û bêhêz jî bikujin. Hege çekên Kurdan nebin wê dagirker û bermayên Daişê Kurdan di qurtek av de bixeniqînin. Parastina cewherî bi çekan pêkane. Lewra çek nayên berdan, tenê çek dikarin bên rawestandin. Ev jî li hemberî rawestandina çekên hêzin din pêkane. Bi Kurd û kurmancî di vê rewşa kaotîk de çek û hêza leşkerî ewlehiya Kurdan e. Kurd ji parastina cewherî tewîzan nadin û divê nedin. Di rewşên wiha yên kaotîk de çek, hêz û garantiya civakê ye. Hege hêza civakê hebe, pergal, dewlet û hêzên din bi mecbûrî wê civakê esas digirin. Lewra ji bo ku Kurd ji tinekirin û bê statûbûnê rizgar bibin çek sîgorta ye. Divê bi tu awayî baweriya Kurdan bi dagirkerên Kurdistanê neyê. Taybetî jê rêveberên Tirkiyeyê, ji ber ku ew dirûne û wê her tim vê durûtiya xwe li hemberî Kurdan bidomînin. Li ser meselê aliyekî Ahmet Türk ji peywirê digirin, li aliyê din jî hevdîtinan bi wî re dikin. Ev durûtî di serdema bloka îslama siyasî û faşîzma kesk de zêdetir bûye. Ev blok li ser berjewendiyên takekesî hatiye avakirin, lewra li gorî berjewendiyên xwe gavan davêjin. Pêvajoya di çarçoveya hevdîtinên demê de bi rewşa Rojhilata Navîn re têkildar e. Heger rewşa Rojhilata Navîn nebûya û bêguman berxwedana Kurdan nebûya, wê dewletê ev pêvajo nedaba dest pêkirin. Tevî hemû hîle û xeftên AKP siyaseta Kurdî baweyeke erînî nêzîkî vê pêvajoyê dibin. Lê di nav civaka Kurd de kelecanek ava nekiriye. Ev jî kirin û tevgerên berê yên AKP diqewime. Bêguman, kirin û tevgerên pergala Tirkperest ên niha jî tu samîmiyetê ava nakin. Li aliyekî şer dimeşîne û bi çeteyên xwe, êrişên xwe yên li ser rojava zêde dike û li aliyê din polîtikayên qeyûman didomîne. Hege tevî hemû gengeşî û pirsgirêka Kurd yekîtiya xwe ava bikin, wê ji gelek hêlan ve planên dijminên xwe vala derxînin. Avakirina yekîtiyê wê di dîplomasiya dinyayê de jî destê Kurdan xurttir bike. Lewra divê demildest Kurd yekîtiya xwe ava bikin. Bi yekdengî dîplomasiyê bimeşînin. Bêguman avakirina yekîtiyê ne tenê hêzên Rojava, di heman demê de hêzên başûr jî divê yekîtiya xwe ava bikin û bi hev re piştgiriya Rojava bikin. Her wiha divê Kurd Rojava xwe diyar bikin û enerjiya xwe bi deq û dolabên dagirkeran ve xerc nekin. Tu feydeya rojevên çêkirî ji bo Kurdan tune ye. Ji bo Kurdan a giring û diyar, xurtkirina têkoşîn, rêxistinbûn û parastina destkeftiyan e.